MLA MDC ke Ranikor constituency bat MLA ke Mausenram constituency kila her banjurem ya ke jingking ke bapenya seno yang ke Ranikor constituency bat ya ke Mausenram constituency kani ke jingking ke day ke jingking ke belarim bat ke ba la satar bah ke badan asenda jong ke yo balan laong baya kani ke jingking an setrai no shan lingba ke state scheme ha ke jingmang pisa ke bakot praklor tuna bala debru ban ai ya ke tender hau kontraktor habai jingkran nakaliang ki arngut ki MLA kila ai kuble ya ke sarkar jilla kumju yu chief minister ke jilla but yu deputy chief minister ke jilla ki bala kloy ban ai ya ke mangtingka ban pentre ya ke ni ke jingking namar kombalong menta kani ke jingking kamlong shu banya di kali he lahap banya tang ki kali ren kabla shem jing e ya ki nong wan yo ban kit ya ki tiar gitar lingpa ki kali he ada oh juni no Lang nim ta ban ngapan pa gi sungu ya ka MDA2 apo ga jingelam jo chief minister Conrad sama but ya ka pludi department apo jingelam jo deputy chief minister ba prestun tersong upala sanction praklu duna nang mata ban sinano e kane gi jingking ding ka ba le di choice berkani ga jingking ka de ba pen ya khlat ya ka rani kor bar kemosram ka ba artli constituency ki don kam bar hakmat yang ni jingking ka don ka kayu balat yang ka hat balat yang bad la alot yang ni jingtri hiba juni kharbani haka new crore point ai bad mentai lawan yalam inong tre bar sedang no di kai ke jingang nur jong ngi ki pai ba na ka konstitusi mosram khamtang basyong hajan hone ka thain je balat bad ka konstitusi ni kor biadon hagini ki thain kanong ke jimuto nomor kani jinging kan dikat double lane bridge Asasi bridge. The kermen ba kumni hi kan sedang no ekni jing tre but hapo ar sobna ing kermen ba kan dep no. The kermen ni kontraktor ba joni kharbani ban pundep hapo balabu ga government no ga department. Begitu nang hapo nong balat kat nong dangar bar pedeng kebawan jigo ekni ka jingkin kaba timpak di ko bala jat batai berkumpana ka snong di brokoi nak balat berkeduk nak dengar bala anggut menjok no ya kejiking kaba paka kejiking kaba hem ingin ton hang le badi ba soin melia jangka mau siram malba kene konsumsi ka hap mat siteng mu kene ka jingking limat wat pos mat siteng kete ka hap ka po mau siram kene siliam ka hap po dan ikor di dalam ini sambat senong balat, sambat senong dengar, yuk ini rompak bedon ini kompor, di kemudian ke pilih department, baju kompor, di kontraktor dan teriak mereka jingking. Ini semua kemen hari kompor dan wan jengok ya kan ya, baju kompor, dan wan lang berkontraktor, nama berkipet pak kilang lut dan treno ya kan jingking. Di dalam kontraktor lah don lang hari kompor, dan dalam itu iru yang berstang no ya kam, but kani kejingking kan yo no kejingking kaba paka ka ACC bridge kaba ka sanction hi kaba kot chaka prul duna next kam hatin bala dep kumpa ki mong sanction ki amrut pa ki ong kali he ro ki masuk ban wadrung ha kani ka snong kejongki kumpa lo menta ba senti dei kontraktor insale ya kaba dan kam ban ni kminti malang ba bai kontraktor interested yang ni kam nang ba ki nong lek nong wan jong ni guys nong kam ban chu reng kecing nak kata